Kurumirira mbura nene iria iragumiire bururi na gucungiriria ndemu nyingi kuna na guthukangia migunda ya andu aingi o undu umwe na gucungiriria ikuũ. Riu kambuni ya uthondeki wa hinya wa thitima ya KenGen ni yuritio gwika mituki kuriha makiria ma family 2,000 aria mahutirio ni muiyuro kaunti-ini ya Garissa thutha wa kurekereria mai ndemu-ini ciao. Akiaria hindi ya uheani wa kigina kia basari tauni-ini ya Barabara, mubunge wa gicigo giki Abdi Shuri oigite ihinda ni ikinyu aria othe mahutirio ni muiyuro wa ndemu ici makorwo makirihwo, akiuga ni makoretwo magithinika ni gwa guikara na gia kuria. This is the livelihood of people we're talking about, and it's unfortunate that KenGen doesn't value the lives and the livelihoods of the people who live downstream. Shuri ni amenereirie ugondereru wa kambuni ino, akiuga marongoreirie gukirira undu uyu na gutiga aikari aya makihinyiririka ni ng'aragu. I think what we need to do is have a sitting with them. They need to be bold enough, admit responsibility, and come to the aid of the farmers whose life and livelihood they have destroyed. Akinyita mbaru miario ya Shuri, munini wa muikariri giti wa kiama kia urimi bururi-ini Dubat Amei ni uritie thirikari hamwe na honge cia uthaitiri itigirire arimi aya ni magira na mbeu cia kuhanda niguo kumahotithia guthie na mbere na miturire yao. Na kuhana uguo gavana wa Garissa Ali Korane ni oigite ni egutwara kambuni ya KenGen igoti-ini gutigirira ni yari harimi ya hathara yao.